Dobro večer, poštovani gledatelji, i dobrodošli u novo izdanje emisije Sarajevski barometar. Izbori u našoj zemlji su završeni, poznati pobjednici, ali i gubitnici. No, sada slijedi teži zadatak. Ko će i kako s kim formirati vlast u kantonu Sarajevo? Da li ćemo i naredne 4 godine imati matematičku ili pak programsku koaliciju? No, odgovore na ova pitanja potražit ćemo nešto kasnije. U nastavku slijedi rubrika Sedmica iza nas. Prilično burna sedmica, zato se uglavnom pobrinuo SDP. Ovu partiju potresa ozbiljna postizborna kriza. Bilo je i ostavki, a pitanje dana je da li će biti redovni ili vanredni kongres. Evo pregleda. Ja ću iskoristiti priliku da se zahvalim svim biračima i glasačima SDP-a. A dobro, može i to. Jer je očigledno jedan dobar dio glasao za nas. Lapsus ili ne, zahvali se prvi čovjek DF-a biračima SDP-a. A slučajno ili ne, dan poslije iz ove stranke uslediše ostavke. Razlog, izborni debakl. Uvidjevši da stvari nisu nimalo dobre, predsjednik Zlatko Lagumdžija pokušava smiriti situaciju, poručivši da je ova partija brod u uzburkanom moru, ali ne i Costa Concordia. Da, nakon izrečenog, uslijedilo je za neke iznenađenje, a za druge očekivano. Pozivam DF i Željka Komšića da vidimo na koji način i kako možemo objediniti ideju socijaldemokratije u ovoj zemlji. Ali imam samo jedan uslov. Nemoj biti naranđast, ili si crveni ili nisi. Ubrzo je uslijedio odgovori iz naranđastog tabora. Svim poštenim i čestitim ljudima u SDP-u pružamo ruku, pozivamo ih da zajedno krenemo u konsolidaciju ljevice u Bosni i Hercegovini. Onima koji su ogrezli u kriminalu nećemo i ne želimo razgovarati. No brod u uzburkanom moru kao da još ne vidi kopno. U ponedjeljak maratonska sjednica predsjedništva trajala 9,5 sati. Iako je to postalo očito, predsjednik SDP-a negira da unutar stranke djeluju dvije struje. I na pitanje naše novinarke o tome vrlo burno reagira. Ja vam mogu reći, znate šta, nemojte se ljutiti, ali ja mislim da ste vi žrtva medijske propagande. Ne, nije, samo vas pitam. Znate zašto? Mi smo snimali te izjave. Mi smo snimali izjave. Prvo odgovaram na ovo pitanje, ne vodite vi preskonferenciju. A žrtve propale i loše privatizacije već odavno su radnici Ferroelektra. Ovaj put upozoravaju na pljačku imovine koja tvrde nestaje preko noći. A ministar trgovine, od kojeg radnici očekuju potez, iza rešetaka je. Niko se nije zapitao da li imamo hljeba jesti. Od radnika nam je žena u subotu dženaza bila umrla od gladi. Nije mogla ni na jedan dan ovjeriti knjižicu. Federalno ministarstvo trgovine je to koje bi trebalo da vodi računa i brigu o državnoj imovini u Ferroelektru. Nažalost, znate, ministar trgovine je u zatvoru. A iza rešetaka mogli bi završiti i pojedini direktori i vlasnici bosansko-hercegovačkih marketinških agencija, osumnjičeni za finansijske malverzacije u kojima je načinjena višemilionska šteta po budžet Bosne i Hercegovine. Dakle, kako sam i kazala na samom početku emisije, ono što nas interesira večeras jeste ko će činiti većinu u naredne 4 godine u Skupštini kantona Sarajevo, zapravo u kantonu Sarajevo. Hoćemo li uskoro dobiti izvršnu vlast? Hoćemo li uskoro dobiti većinu? Je li bilo ponuda, eventualno razgovora ili pak dogovora? Pitamo goste u studiju. Gospodin Elmedin Konaković, Stranka demokratske akcije, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Gospodin Slaviša Šućur, Socijaldemokratska partija, dobroveče i vama dobrodošli. Dobroveče. I gospodin Predrag Kojović, naša stranka, dobroveče i vama dobrodošli. Ja sam našim gledateljima dužna kazati da smo svakako ponudili gostovanje u emisiji predstavnicima SBB-a i DF-a. Do ovog momenta iz SBB-a nije stiglo objašnjenje zašto se niko nije pojavio u emisiju. Iz DF-a generalni sekretar Sifet Podžić nam je kazao da je predsjedništvo te stranke donijelo odluku da nema istupa u medijima. No, kako saznaje naša televizija iz izvora bliski ovoj stranci, takva odluka čak nije ni razmatrana. No dobro, ja predlažem gospodo da u nastavku pogledamo prilog koji će nam biti svojevrsna uvertira za razgovor. Novu vladu u kantonu Sarajevo nije moguće formirati bez najmanje 3 stranke. Najviše mandata u Skupštini kantona Sarajevo imaće SDA 10. SBB i DF će prema dosadašnjim rezultatima imati 7 zastupnika. To bi ujedno bila matematički najstabilnija koalicija. Najkonkretnije bi bilo da uđe SDA, mi i Komšić.
tako bi imali jednu većinu, tako da ne bi više dolazili u situaciju da vas mali mogu ucjenjivati, kao što je, bili ste prisutni, građani su bili prisutni, gledali su to, da to bude, da vas može jedna stranka ucjenjivati, da opet krčme naše firme. Tako. Demokratska fronta je bliža opciji da bude opozicija. Mi smo mlada stranka koja je 1,5 godina u životu i naši programi su definitivno malo dugoročni, malo žešći i nećemo se zadovoljiti samo da uđemo u vlast i da smo eto tu. Mi imamo namjeru raditi puno ozbiljniju stvar. Svako želi koalirati sa pobjednikom. Dakle, to šta izjavljuju druge stranke, ja u to zaista ne bih ulazio. Međutim, volja birača je bila da stranka Demokratske akcije bude najbolje plasirana u kantonu Sarajevo, u federaciji i na državnom nivou. I mislim da bi bilo neodgovorno od strane drugih da stranka Demokratske akcije ne bude u tim pregovorima. Tijesnu većinu moguće postići u nekoliko kombinacija. Na primjer, u prvoj, stranka Demokratske akcije bi koalirala sa Demokratskom frontom i BPS-om koji ima 2 mandata. Moguća druga kombinacija je ona u kojoj bi se našli SDA, SBB i BOS koji ima 1 zastupnika. No koalicija SDA i SBB do kraja je neizvjesna. Prvo, mi smo imali svoju izbornu platformu i zato smo polučili toliki broj glasova jer smo se usprotivili i kritikovali smo nesposobnu 20-godišnju vlast SDA i naravno SDP-a koji su u većem ili manjem kapacitetu uvijek bili prisutni u vlasti svo ovo vrijeme od rata do dana današnjeg. Skupštinsku većinu moguće postići i u sljedećem slučaju. SDP i naša stranka prema dosadašnjim rezultatima imaju po 4 mandata. Ukoliko bi te stranke ušle u koaliciju sa DF-om i SBB-om, imali bi 2/3 većinu. Međutim, na taj način bi stranka Demokratske akcije bila istisnuta iz vlasti, iako je osvojila najveći broj glasova. Iz naše stranke ističu kako nipošto neće koalirati sa SDA, a iz SDP-a kako ostaju u opoziciji. Uvijek je to najjednostavnija, to je uvod u demokratiju. Znači stoji i kaže, ako nema apsolutnog pobjednika na izborima, vladu formira onaj ko može da okupi 51% podrške u skupštini ili u parlamentu. Prema tome, to je princip koji funkcioniše svuda u demokratskom svijetu i ovdje bi trebao da bude primijenjen. U ovom momentu rezultati izbora jasno govore o tome koga građani žele vidjeti u vladi kantona Sarajevo. Činjenica jeste da su to isti oni politički subjekti koji već posljednje 2 godine upravljaju kantonom. Svi znamo kako to danas izgleda. No vrijeme pred nama će pokazati da li su građani dobro birali. Ja iskreno vjerujem da jesu. Nakon općih izbora 2010. godine skupštinsku većinu formirali su SDP i SDA. 2 godine nakon toga SDP je ušao u koaliciju sa SBB-om, izbacivši prethodno SDA iz vlasti. 4 mjeseca nakon toga SDA je okupila nekoliko manjih stranaka i formirala vladu kantona Sarajevo, koja je proteklih 1 godinu dana i više radila bez podrške. Gospodine Konakoviću, ne slučajno krenut ću od vas, budući da dolazite iz pobjedničke stranke. Evo, kako ste čuli u prilogu, gotovo sve stranke koje će participirati naredne 4 godine u Skupštini kažu da ste vi na potezu. Zapravo, vaša stranka, što ste uradili do sada? Je li bilo eventualno neki razgovora, pa barem i neformalni? A u pregovorima da ne govorimo. Prije svega stranka Demokratske akcije, za razliku od mojih kolega i drugih političkih subjekata koji su večeras govorili o političkoj situaciji u kantonu Sarajevo, ima dodatnu odgovornost i obavezu da se bavi formiranjem vlasti na svim nivoima, dakle od državnog nivoa preko federalnog nivoa, tako do kantonalnog nivoa. Tako da bi počinjanje razgovora sa nivoa kantona bilo vrlo neozbiljno i naravno ja u ovom momentu odazivam se na poziv za učešće u vašoj emisiji lično i bez stavova stranke Demokratske akcije koja na nivou kantona još uvijek nije zauzela stavove i nije donijela nikakve odluke, jer kažem logično je da prije svega počnemo razgovarati sa ljudima koji bi trebali partneri, koji bi trebali biti naši partneri u vlasti u narednih 4 godine od nivoa države do nivoa kantona. Dakle, stranka Demokratske akcije naravno prije svega želim da izrazim svoje lično zadovoljstvo što obično u fazama u kojima upravljate procesima pa ljudi budu nezadovoljni, na narednim izborima gubite određeni broj glasova. U ovoj teškoj političkoj situaciji, turbulentnoj koja je iza nas, promjena, koaliranja, raskida koalicija, stranka Demokratske akcije sa samo 7 mandata je preuzela na sebe odgovornost da pokuša spasiti ono što se može spasiti i uvede taj brod u mirnu luku do izbora u oktobru i naravno bio je to veliki rizik s aspekta našeg izbornog rezultata.
Ne možemo reći da smo mi famozno ili senzacionalno uradili svoj dio posla, da su bili neki veliki pomaci. O tome ćemo, gospodine Konakoviću, nešto kasnije. Ja ću samo da završim, neću dugo. Samo, dakle, možemo konstatovati da su ljudi prepoznali naše želje i povjerili nam puno veće povjerenje nego što smo imali na prošloj viziji. Jeste li vi zapravo to kazali da ćemo očekati da se sa tim poslom prvo krene na državnom nivou? Bilo bi logično da centrala Stranke demokratske akcije zauzme stavove da po hijerarhiji upute naravno nižim organima i mi ćemo u skladu s tim uputama razgovarati sa svim koalicijnim mogućim partnerima u skladu sa stavovima centrale Stranke demokratske akcije. Gospodine Šućur, vaša kolegica Segmedina Srna je kazala da kako sada stvari stoje, SDP će biti opozicija. Evo, budući da gospodin Konaković tvrdi da se još nije krenulo u pregovore, šta vi mislite, je li već trebalo to učiniti i jeste li vi stava da se ostaje opozicija ili ćete eventualno razmisliti ako budete imali ponude na stolu? Da vam kažem, činjenica evo isto kao što je rekao i Dino, da mi nismo zauzimali nikakve još uvijek zvanične stavove, tako da ja mogu iznijeti svoje mišljenje i na neki način i raspoloženje većine mojih drugova iz partije s kojima sam o tom razgovarao. Kod nas zaista jeste stav, ja mislim da treba ispoštovati volju birača koji su jasno rekli da ne žele SDP iz bilo kojih razloga u vlasti i mislim da se mi toga trebamo držati. Imamo pred sobom vrijeme kad treba da uradimo ozbiljne analize, jer očito da birači ovdje nisu odlučivali po rezultatima koje ste vi imali u prethodnom periodu. Ima puno stvari koje govore u prilog tome što je SDP radio i sama činjenica da stranke koje su nastale na neki način iz SDP-a praktično bi opet imala većinu, da nije došlo do tog razlaza, govori da se ovdje nije radilo o tome kakav je posao urađen, nego su drugi faktori odlučivali. Što mislite da je SDP koštalo? Pa evo da kažem da ne volim da nagađam. Zaista, to je malo složenija priča. Ima više faktora i tu treba pristupiti jednoj ozbiljnoj analizi. SDP pred sobom ima zadatak kao jedna ozbiljna stranka sa velikim potencijalom još uvijek da ozbiljno poradi na tome i da konsoliduje svoje redove i da nađe pravi način da ono što mi možemo i znamo ponudi biračima i da na narednim izborima izađemo onako jaki kao što smo to već bili. Gospodine Kojoviću, da li ste vi već napravili analize unutar stranke i je li eventualno bilo nekih odluka o ulasku u vlast? Nismo još napravili analize jer nismo to u prilici s obzirom da još uvijek čekamo centralnu izbornu komisiju da nam saopšti. Ali je prilično jasna situacija, barem kada je kanton Sarajevo u pitanju. Pa jeste i meni je drago da razgovaramo o kantonu. Mislim, znači naravno nemamo, kao stranka smo iznijeli onaj stav koji smo rekli da mi Stranku demokratske akcije doživljavamo kao stranku koja je toliko investirana u sadašnji sistem, da je toliko iskoristila sadašnji sistem između ostalog da uprkos jednoj možda pozitivnim namjerama SDP-a da predstavi prethodni mandat kao njihovu grešku, iako su oni u stvari bili dio te vlasti. I mislimo da je to rezultat toga upravo sljedeće stvari, to mi je onako dosta važno da kažem. Oni su uspjeli stvoriti tu sliku i percepciju o krivici njihovog partnera u vlasti, a ne svoju krivicu, zahvaljujući tome što su oni toliko... Stranka demokratske akcije je velika stranka koja ima dugu istoriju, koja se infiltrirala u državni sistem i upravo to je ono što nju sprečava da bude reformska stranka. Jer je ona investirana u ovakav sistem, ovo je sistem koji njoj odgovara, u kojem postiže dobre rezultate. Mi smatramo da ovaj sistem odgovara većini građana i zato smatramo da bilo koja reformska koalicija ne može uključivati stranku koja nije zainteresovana da mijenja ovaj sistem. Gospodine Kojoviću, praktično govorite da je za vas SDA, to ste potvrdili u prilogu, nepoželjen partner. Ko su onda poželjni partner za našu stranku? Pa, pazite, naravno, imate... Mi prvo dijelimo stranke znači, na one koje su uopšte imaju teoretski kapacitet da krenu u reformu sistema. To znači da nemaju neke... Koje su to u ovom momentu stranke? Što vi mislite? Pa evo da vam kažem, mi ne znamo puno o stranici Demokratske fronte Željka Komšića i analizom njihovog programa to se vidi da je još uvijek jedna mlada stranka sa nedefinisanim odnosom prema nekim važnim pitanjima. Ali recimo mi prema njima osjećamo da je to jedna stranka s kojom bi se moglo krenuti u reformu jer imamo neku više intuitivnu nego činjenično baziranu bliskost. Ali ja ću to reći. Mislim,
ja i kolega Konaković smo u prošlom sazivu dosta često se i konfrontirali više, ali o nekim pitanjima, ali o mnogim pitanjima smo, čini mi se, govorili dosta slično. I zahvaljujući njemu mi ne posmatramo Stranku demokratske akcije kao monolitni politički subjekt. Ali ono što, znači ljudi koji upravljaju rukovodstvo Stranke demokratske akcije, ono što predstavlja dominantno način upravljanja i razmišljanja o ovoj zemlji je nešto što je nama neprihvatljivo. I samo završit ću s tim zaista. Na kraju će se stvari svesti u kantonu Sarajevo na sljedeću stvar. Mislim, namjerno sam istakao ovo slaganje sa kolegom Konakovićem o nekim pitanjima. Postoji, ja mislim, među svim ljudima koji su se ozbiljno ušli u materijale, u budžete, u situaciju u kantonu Sarajevo, saglasnost, ja bih rekao, o većini problema u smislu definicije i u smislu šta bi trebalo raditi. I sada se samo postavlja pitanje da li će u novom sazivu Skupštine biti 20 poslanika koji su stvarno spremni, bez obzira na stranačke dogovore koji se protežu na drugim nivoima vlasti, raditi u interesu građana kantona Sarajevo. Gospodine Konakoviću, malo prije smo vidjeli u prilogu nekoliko je kombinacija, dakle karte su praktično otvorene. Što vi kažete na ovaj prijedlog, doduše netom nakon izrečenog kritiziran prijedlog gospodina Solakovića, njegov stranački kolega Dževad Rađu je kazao da su to paušalne ocjene. On je rekao da bi najbolja opcija za kanton Sarajevo bila SDA, SBB i DF. Što vi kažete? Pitam vas ovo zato što imamo u predzbornoj kampanji taj otvoreni animozitet na relaciji SBB i SDA. Je li tu realno očekivati da... U Bosni i Hercegovini su sve kombinacije moguće. Dakle, imali ste te otvorene animozitete, nažalost, u svim prljavim političkim kampanjama u zadnjih 15 godina koje zaista izazivaju gnušanje svih normalnih ljudi, dakle, da do tog nivoa se spuštamo, da govorimo svima nama, da padaju tako teške riječi koje imaju za posljedicu, naravno, te postizborne traume i nemogućnost koaliranja jedni s drugim zbog toga što su jedni o drugima govorili. Ja se u jednom dijelu sa gospodinom Kovićem slažem, mislim da se ipak trebaju stvari postavljati na način da definirani prioritetni zadaci o kojima svi možemo govoriti do ujutru i stvari koje se moraju rješavati odmah, jer nama slika koja treba stalno biti i u mislima i kao prioritet jeste slika ovih ljudi iz Ferroelektra i svih drugih preduzeća koji od nas očekuju ozbiljnu reakciju. Ono što se ne slažem s njim, naravno, nikad ne bih intuitivno ulazio u rješavanje nekih problema. Stranka demokratske akcije je provjerena i najjača stranka u Bosni i Hercegovini koja, siguran sam, uz neke unutrašnje stvari koji su procesi u svim demokratski organizovanim strankama, može ponuditi najbolje kadrove za rješavanje istih. Tako da a priori ne bih odbacivao na taj način, posebno nakon izbora i nakon volje birača koji su rekli u enormno velikom broju, bez obzira što smo bili vlast, da oni žele Stranku demokratske akcije u vlasti. Dakle, ja se dijelom slažem da to moraju biti nulti prioriteti, dakle, definisani ciljevi, ali naravno odbacujem i nikad ne bih izrekao nešto što ima težinu da ne bismo s nekim koalirali zato što nam se ne sviđa neko kako izgleda ili šta je govorio. Ljudi koji se slože oko tih prioritetnih ciljeva treba da počnu rješavati probleme. Za mene to u ovom trenutku, opet govorim lično, bez stavova Stranke demokratske akcije koje ćemo čuti u narednim danima. Prioriteti moraju biti rješavanje ovih nagomilanih problema i veliki broj ljudi u javnom sektoru koji teško živi u kantonu Sarajevo. O problemima ćemo nešto kasnije. Ja hoću da vas pitam, ukoliko se desi da SBB i DF odluče biti opozicija, može li SDA imati većinu? Imam ja jedno, dakle, zapažanje lične prirode sa sloganom odlučno promjene i sa sloganom najavljenih snažnih promjena izjaviti odmah u startu kako vi baš niste spremni da se odmah uhvatite u koštac sa tim istim promjenama je onako drastično varanje svojih birača. Dakle, ljudi koji su najavljivali snažne promjene moraju ulaziti odmah u ovaj mandat, zavrnuti rukava i spremni da ponude rješenja i da te promjene donesu dobrobit ovom narodu. Dakle, ne dolasci na televizijske emisije, slanje poruka kako će oni čekati da sazrijevaju. Ljudi za tu vrstu politike nemaju vremena. Kanton Sarajevo za to nema vremena. Moraju se najsposobniji, najbolji kadrovi odabrati svih političkih opcija i prionuti na rad. To je moj stav. Gospodine Šućur, evo, čuli smo i gospodina Konakovića. Što je po vama u ovom momentu rješenje? Da li zaista se treba, da praktično kažemo, ozbiljiti, sjesti za stol, pregledati sve te programske ciljeve i praktično zasukati rukave i krenuti u posao? Da kažem, to je nešto što je
odavno trebalo raditi, način na koji treba graditi koaliciju. Dobro, ne možemo se pohvaliti. Mi smo, nažalost, svjedoci da praktično nismo imali, osim ovog pokušaja platforme, zaista, nijednu koalicijonu vladu koja je nastala na bilo kakvom programu i platformi. Tu je uglavnom bilo ko može da sabere neku većinu, podijele se resori, niko se nikom ne petlja u posao i onda vozimo. Tako nema ni odgovornosti, ni saradnje prave. Ja sam dosta vremena proveo u federaciji, uglavnom sve te vlade tako funkcionisale. Vrlo često nisu se ni sastajali. Ali tu niko nije ni primjećivao, niti od tog pravlja neki veliki problem. Apsurd je da ste prvi put sad imali vladu koja nakon što se raspala platforma i nakon što je izglasano nepovjerenje još uvijek radila je bila jedna od najuspješnijih vlada kad pogledate zakone koje je donijela. Samo iz jednog razloga. Što ta platforma praktično nikad nije prestala da živi u programu koje je ta vlada provodila. To na neki način pokazuje šta izlazi. To naravno ne znači, opet kažem, da SDP zbog ovog izbornog rezultata treba da ulazi u takve aranžmane, jer po meni ne treba ni izigravati volju birača. Gospodine Šućur, zanimljivo je da se nekako svi sada, rekla bi, izmiču od vlasti. Niko neće u vlasti. Je li to strah od odgovornosti koja će se morati preuzeti nakon eventualnog ulaska u vlast? Da vam kažem, mislim da se najmanje SDP-u to može prigovarati. Jer svo ovo vrijeme, dakle, nakon krize, nakon raspada platforme, SDP se jedine ponašao kao stranka koja je u vlasti i praktično podržavao vlade u kojima je učestvovao. Dok su svi drugi se počeli ponašati kao opozicija i u parlamentu i u javnosti. Tako da ne mislim da se radi o tome. Radi se o tome da SDP je stranka koja ima vrlo jasne projekte, programe. Dakle, mi se bavimo svim tim konkretnim pitanjima o kojima vi govorite. I ako mi nismo u poziciji da te programe realizujemo, nismo skloni tome da preuzimamo odgovornost. Dakle, to je samo pitanje. Mi smo bili, evo, mnogi ljudi nama prigovaraju prošli put zašto smo išli u koaliciju. Mnogi ljudi će reći zašto sa SDA-om. Ja imam sve argumente zašto sa SDA-om. Evo, zašto? Pa evo, nešto slično što je Peđa rekao. SDA je još uvijek više pokret nego stranka. I vi unutar SDA imate ljude vrlo različitih stavova, orijentacija u raznim pitanjima i to je nešto s čim se može raditi. Dakle, tamo postoje ljudi s kojima se ne možete ni oko čega dogovoriti. Postoje neki potezi koji su učeni u proteklih 25 godina koje se teško mogu pravdati. Sve ovo što su mi zatekli, svi problemi s kojima se suočavamo, htjeli mi to ili ne u principu, potiču iz perioda kad je SDA imala i apsolutnu vlast na mnogim nivoima. Dakle, ne radi se o koalicijama. A ima naravno tamo ljudi koji su isto tako nezadovoljni i potezima i rješenjima s kojima čovjek zaista je mogao računati da mogu se naći neka zajednička rješenja. Ja otvoreno kažem, jedan sam od ljudi koji je smatrao da je to moguće i to je dalo neke dobre rezultate. Ovo je sad neka druga situacija gdje SDP praktično bi ušao u nekakvu poziciju da preuzima odgovornost, a ne pita se ni za što. Vi sa 4 glasa u kantonu ili sa onoliko koliko imamo u federaciji niste realna snaga, a mi nismo stranka koja ulazi u vlast radi vlasti i koja nema šta da ponudi. Pa je eto dobro uzeti šta bilo. I zbog toga jednostavno smatram da ova naša pozicija, naš stav je bio i naše ponašanje, evo kažem, za svo ovo vrijeme kako sam ja u parlamentima, mi nismo opozicija koja ruši sve zato što smo mi opozicija. Nikad nećemo glasati protiv nečega što smatramo da je dobro za građane ove zemlje, ali isto tako nismo spremni da pređemo olako preko stvari za koje smatramo da tim istim građanima štetu i mi ćemo nastaviti se tako ponašati bez obzira koliko nas ima. Gospodine Kojović, koliko nas je koštala ova matematička koalicija protekle 4 godine? Imali smo tu turbulencija od početka, od 2010. godine, budući da ste vi još uvijek zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo. Koliko nas je to koštalo? Pa vidite da vam kažem, evo, mi smo imali, mislim ja, ako mi dopustite samo 2 rečenice da nešto prokomentarišem. Dokaz onoga o čemu sam govorio i ovo jednim dijelom što je kolega Šućur rekao o toj neprofiliranosti stranke Demokratske akcije, činjenica upravo da je kolega Konaković bio 14. na listi stranke Demokratske akcije, a ne nosilac liste. Kao što su ljudi koji su pratili Skupštinu u prethodnom periodu povjerovali da će biti. I to govori, kako bih rekao, da je on sa svojim stavovima ubjedljiva jedna manjina
u toj stranci. Kanton Sarajevo u ovom trenutku, pazite, vi imate situaciju koju je premijer u ostavci, znači zamijenjena vlada cijela u ostavci, proglašava rebalans budžeta od 150 miliona, skupštine više nema, vlada usvaja i neka novo izabrana skupština za 2 mjeseca će potvrditi rebalans budžeta od 150 miliona. Znači vi mijenjate budžet za 20%, sjedi 12 ljudi i odlučuje o takvoj jednoj važnoj stvari. A to se sve događa. Tačno od marta, znači 31. kada sam ja izgubio glasne žice upozoravajući na toj sjednici ministra Kozadru da su prihodi planirani u budžetu nerealni. Hoću da vam kažem, moja procjena je da je kanton Sarajevo u ovom trenutku zadužen za 400 miliona. Da su naši realni prihodi negdje oko 600 ili ispod 600 miliona. I da se ove priče o oštećenosti kantona Sarajevo u odnosu na federaciju, ja bih volio da imamo vremena i o tome da pričam. Možda kažem, vrlo teški problem. Imamo 50% javnog prevoza, veliki dio grada nema vode tokom noći u 21. vijeku. Ali nijedan problem nije koji mi ne možemo riješiti i možemo ga riješiti. I dati nadu građanima samo pod jednim uslovom. Da pronađemo 20 poslanika u novom sazivu Skupštine koji su spremni uraditi 2 stvari. Prvo, izglasati mjere koje moramo uraditi, a onda reći ko su ljudi koji će isprovoditi, ko će biti vlada i odgovorni za to. O tome kako riješiti probleme ćemo nakon priloga koji sada slijedi, zapravo što politički analitičari kažu kako će to ići zapravo formiranje vlasti na državnom i federalnom nivou, ali samim tim i u kantonu Sarajevo predlažem prilog. U političkoj praksi Bosne i Hercegovine godinama se ponavlja isto. Nakon što izgube jedne izbore, na narednim stranke iz opozicije ponovo se vrate u poziciju. SNSD najvjerovatnije ostaje vladajući i nakon 12. oktobra. Mjesto u izvršnoj vlasti i predsjedništvu dobio je HDZ. Od zadnjeg izjašnjavanja glasača najviše je profitirala SDA, smatra Žarko Papić. SDA je dobio toliko glasova ne samo zbog kampanje, nego i zato što je Tihić, dok je još bio aktivan, prethodne 3 godine pomaknuo SDA ka centru. Dakle, prikupio je ili uspeo je da ubedi dovoljno veliki broj glasača koji bi ranije lutali na nekim drugim strankama i zbog unutrašnje demokratizacije stranke, što je usput rečeno i, mislim, glavno pitanje ili glavni problem za uopšte političku stabilizaciju u Bosni i Hercegovini, demokratizacija svih partija. U političkoj teoriji i praksi Bosne i Hercegovine ne postoje ni građanske ni nacionalne stranke, podsjeća Adis Arapović. One koje nose prefiks socijaldemokratske ne promovišu ni socijalnu pravdu ni demokratiju. To su glasači prepoznali na primjeru SDP-a. SNSD odavno zagovara nacionalističke principe, što ukazuje na apsurd političkog sistema u našoj zemlji, tvrdi Arapović. To je proizvod sarajevske akademske elite koja je dugo vremena pokušavala naći odgovor na pitanje šta je problem s političkim sistemom u BiH, pa su ga pojednostavili do te mjere da su rekli da su to nacionalne stranke. Naprosto nije tačno. Bosna i Hercegovina je uspostavljena na način da dominantno promovira etnički kolektivni interes kroz ustav, izborni sistem, a političke stranke su samo izraz takvog ustava i političkog sistema. Političke stranke u Bosni i Hercegovini nisu ideološki isprofilisane. Zato konflikta na toj ravni i neprirodnih koalicija ne može biti, tvrdi Arapović. U našoj zemlji bitno je ostvariti matematičku većinu u parlamentima. Da bi se desile kvalificirane većine u oba doma, parlamenta federacije i parlamenta države, a to podrazumijeva nadpolovičnu ili dvotrećinsku većinu u parlamentu federacije, nam to treba zbog reformi, to podrazumijeva kvalificiranu većinu u Domu naroda, odnosno u svakom od klubova u Domu naroda, nema vlasti bez SDA koja ima kontrolni paket na nivou federacije države, bez HDZ-a koji ima kontrolni paket na nivou federacije države u Domovima naroda i vjerovatno ni bez SBB-a i DF-a, jer ove dvije ne mogu same bez ove dvije druge stranke. Matematička stabilnost u jednom slučaju može značiti političku nepostojanost u drugom, smatra Žarko Papić. Primjer toga je izvjesna koalicija SDA i HDZ-a, gdje ovi drugi zagovaraju treću izbornu jedinicu i entitet, na što SDA ne pristaje. Kad je reč o mogućim koalicijama,
moguće su dva pristupa. Prvi je pristup da bude stabilna koalicija koja je moguće vertikalno simetrična. Za nivo Bosne i Hercegovine to je dosta jednostavno jer SDA, HDZ i SNSD mogu napraviti takvu koaliciju. Za federaciju je već komplikovanije jer uz SDA i HDZ mora se priključiti ili SBB ili Demokratska fronta. Simetrična vlast od kantona preko entiteta do države koji mogu formirati 4 stranke bila bi najbolje rješenje za našu zemlju, saglasni su analitičari. Najverovatnije su takozvane neprincipijelne koalicije. Ovo je naravno da će nakon saznavanja konačnih rezultata biti trgovine na sve moguće strane. Ja mislim da bi najpametnije strankama koje ste upravo pomenuli, ovima koje jesu, Demokratska fronta kao nova dobila jako puno, SBB jako povećao svoje učešće, da se pričuvaju vlasti. Zbog čega? Pa da bi dobili naredne izbore. Na nivou kantona Sarajevo je vrlo slična situacija. Dakle, nijedna stranka ni sama, ni sa još jednom ne može napraviti stabilnu parlamentarnu većinu. Vidjeli smo protekle 4 godine koliko nas je koštalo nestabilna parlamentarna većina i kad date pojedincima moć upravljanja kantonom. Da se to više nikad ne bi desilo u kantonu Sarajevo, apeliram, a to je vjerovatno stav većine građana kantona Sarajevo. Mi želimo vidjeti stabilnu, funkcionirajuću vlast u kantonu, a da bi ona bila stabilna i funkcionirajuća, ne smije biti 18 zastupnika u parlamentarnoj većini, mora biti najmanje 22 do 25. Izborni pobjednici su poznati, međutim, ko će s kime i na kojem nivou koalirati još se ne zna. Jedno je jasno, Bosna i Hercegovina treba što prije dobiti novu vlast, jer su protekle 4 godine potrošene na pravljenje koalicija. Gospodine Konakoviću, krenut ću od vas. Poslušali ste pažljivo ovaj prilog. Politički analitičari, čini mi se da je ovdje došlo do male kolizije, ako tako mogu reći. Istovremeno se kaže da nema vlasti bez SDA, a imamo isto svojevrsno upozorenje SBB-u i IDF-u da ne idu u opoziciju. Je li realno, govorimo o Skupštini u kantonu Sarajevo, da eventualno SDA bude izostavljena iz vlasti? Koliko je to realno? I ja ću citirati gospodina Bakira Izetbegovića koji je nedavno rekao da bi to bila opasna avantura. Što vi kažete? Pa već se može činjenično tvrditi dakle, da onaj ko pokušava praviti vlast bez SDA, čak i kad nije u ovom kapacitetu, obično izazove probleme i to nas sviju puno košta. Mislim da stranka Demokratske akcije s ovim kapacitetom naravno mora biti dio cijele te priče. Pravo da vam kažem, iskreno meni lično bi odgovaralo da se u opoziciji odmorimo nekoliko godina, ali mi nismo od onih koji bježe od odgovornosti. Preuzimali smo je sa 7 ruku odgovornost na sebe i naravno preuzet ćemo odgovornost u ovom narednom mandatu. Opet apostrofiram da mi se dio priče koji govori kolega Kojović, a posebno ovo što možda insinuiraju kolege koji su u stvari politički analitičari koji su govorili, može nas ta muka natjerati da se u suštini u nekim razgovorima kanališemo ka tim mogućim predloženim rješenjima i onda se odabere ekipa koja će ta predložena rješenja implementirati. Čini mi se da će se to u konačnici desiti i samo se nadam da to neće predugo trajati. Jer ukoliko budemo tražili razlike i ukoliko, evo meni ko odgovori koje je političke orijentacije SBB, time sam dobio odgovor od desnici ili ljevici. Dakle, je li SBB centar, je li malo desno, je li malo lijevo, to je odgovor na naše trenutno političko stanje. Dakle, to su stvari koje su nedefinisane, trebamo ko prioritete staviti one koje su bitne, zanemariti naše razlike, šta je ko o kome govorio, jer sam siguran da ono što ljudi od nas očekuju, to je gospodin Arapović najbolje rekao, to treba da bude pritisak na sve ozbiljne političare u Bosni i Hercegovini. Gospodine Šućur, evo ja bih kratak komentar i vas na ovaj prilog, a istovremeno hoću da vas pitam što vi mislite bi li moglo doći do problema kada dođe do raspodjele fotelja? Evo da vam kažem, nismo ništa pametniji nakon što smo čuli politički analitičari. To su stvari koje su već dobro poznate, svi znamo i u suštini moramo sebi priznati da mi sa ovakvim ustavnim uređenjem, izbornim sistemom smo u velikom problemu. I da je u ovakvim odnosima, neću reći nemoguće, jer nisam čovjek koji se ikad predaje, ali izuzetno teško formirati bilo kakvu normalnu vlast. Ovo o čemu ste vi govorili oko raspodjele fotelja, to je nešto o čemu svako ko se bavi politikom i ozbiljno razmišlja šta je dobro za ovu zemlju, razmišlja. Ja mogu iznijeti svoj neki stav.
Prva stvar je, mi nismo naučili u našoj političkoj kulturi da radimo u koaliciji, da radimo na koaliciji. Znači da se od početka do kraja dogovara, da ministri iz svih stranaka idu na klubove svih stranaka. U pravilu se to dešava, svako samo gleda svoje, unutar vlade se dogovara i imamo situaciju kakvu imamo. Drugi je problem. Mi u federalnoj vladi u suštini vi nemate premijera i nemate vladu. Njemu dolaze ministri koje dovedu stranke. Po mene bi bilo logično. Ako imamo premijera, najjaču stranku, ako on makar ima pravo između ljudi koji mu ponude stranke, da odabere najbolje ljude. Možda SDA ima bolje ljude za resor koji je pripao Hrvatskoj stranki prava, ili ona ima bolje ljude za mjesto koje je pripalo SDP-u. Kažemo, tu su neke zakovane pozicije i mi, nažalost, onda dođe do te priče svađe oko fotelja i najčešće oko ministarstava koji imaju neke fondove koje dijele neke grantove i cijela priča, sve dobre namjere na neki način počnu da padaju u vodu. Mi moramo u političkoj kulturi da promijenimo te odnose i da pokušamo zaista doći do ozbiljnih koalicija i do najboljih ljudi unutar tih mogućih koalicija. Sve drugo je opet, šta god da se desi, osuđeno na neuspjeh. Meni je žao kad čovjek sluša političke analitičare, od kojih su mnogi zaista i pametni ljudi i znaju mnogo, kako su se upecali u ovu zamku i kako vrlo na jedan pojednostavljen način, plitak koji ništa ne rješava, ne ulazi u suštinu naših problema, pokušavaju da sugerišu moguća rješenja. Dobro, sad hoće li stranke prihvatiti? To ćemo sačekati. Gospodine Kojeviću, ja vas molim, gospodo, vrlo kratko, ističe nam vrijeme. Gospodine Kojeviću, vaš komentar na ovaj prilog i recite mi, hoće li biti teško čekati na izvršnu vlast u kantonu Sarajevo? Vrlo kratko, molim vas. Pa vidite, ja mislim da nakon ovoga što se dogodilo SDP-u, nakon što im se dogodilo to u koalicionom zagrljaju sa SDA, svi su na neki način vrlo oprezni i nevoljko idu ka nekim aranžmanima sa SDA. Meni je to razumljivo. Šta ste me još... Hoće li biti teško formirati izvršnu vlast u kantonu Sarajevo? To ste već odgovorili. Ali hajte, molim vas, recite mi, budući da nam ističe vrijeme, puno je posla u kantonu Sarajevo. Deficit koji je premašio cifru od 100 miliona, komunalna preduzeća u stanju u kakvom jesu. Što će biti prioritet naše stranke? Na čemu ćete vi prvo insistirati? Molim vas, vrlo kratko. Prioriteti su poznati. Znači, financijska konsolidacija budžeta kantona Sarajevo, bavljenje problemima, a ne guranje po tepih kao što je bilo u prethodne 4 godine, javnim prevozom, komunalnom privredom i tako dalje. Ali samo 2 rečenice ću reći. Proces i brzina kojom će se formirati kantonalna vlast u Sarajevu će na neki način biti prvi znak da li je promijenjena kod koji nas je doveo u situaciju u kojoj se sada nalazi. Gospodine Konakoviću, za vas isto pitanje. Što će biti prvi potez SDA nakon što budemo imali većinu? Ovo više nisu interesantne fotelje nikome. Dakle, ove fotelje koje tamo čekaju nisu više fotelje o kojima se razmišlja kao raspodjeli nekog benefita. Ljudi koji sjednu u taj ministarstva od prvog dana počinju se baviti jako teškim poslom i čeka ih preobiman i preozbiljan posao i moraju biti hrabri donositi svoje odluke. Mi smo napola rješavanja jednog bitnog dokumenta koji se zove Zakon o porijeklu i prijavljivanju imovine noslaca javnih funkcija i to će biti prioritet, recimo, ekipe ljudi koja iz prošlog mandata ima tu ideju kako bismo one koji nisu spremni za donošenje takvih odluka u startu eliminisali da dobiju priliku da se takvim poslom bave. Dakle, rješavanje tog zakona kao preduslov da pošteni, hrabri ljudi, po mom mišljenju, bez političkih predrasuda, posebno bez osvrtanja na to šta je kome govorio, sa ciljevima i projektnim zadacima preuzmu te fotelje koje su vrlo usijane, vrlo vruće i počnu rješavati nagomilane probleme. Gospodine Šućur, kratko, molim vas. Evo, čovjek gdje god pogleda u kantonu Sarajevo zaista može prepoznati probleme. 1000 je stvari, teško je početi uopšte reći šta je od čega bitnije. Ono što je važno, mislim da bi trebalo kogod da bude u vlasti u kantonu Sarajevo da se prekine s jednom populističkom politikom koja je dovela kanton Sarajevo na rub propasti. Dakle, kroz potpuno nerazumne politike kad se radi o doseljavanju ljudi bez ikakve kontrole, što je kvalitet života u Sarajevu drastično borilo. Kanton Sarajevo u jednom periodu ima ogromne novce i trošio je zaista ogromne novce. Gdje su ti novci nestali? U principu nigdje. Na kvalitetu života se nije dobilo ništa.
treba se suočiti s tim da nismo bili u stanju da realno pričamo o troškovima tih komunalnih preduzeća, cijenama komunalnih usluga. Treba imati petlje, priznat greške i okrenuti se rješavanju problema hrabro. Dakle, pa šta košta da košta. U svakom slučaju puno je posla, karte otvorene. Vidit ćemo što će se dešavati. Ja u nastavku predlažem da pogledamo rubriku Pozitivni ugao. Sigurno sam da naredna priča nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Ime mu je Alen Alić, ima 22 godine, student Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Nakon rođenja ostavljen je ispred porodilišta u Tuzli. Tamošnji doktori dali su mu ime. Odrastao uz roditelji uprkos brojnim poteškoćama, uspio u životu, čak je postao i uzor drugima. Njega krasi hrabrost, trud, poštenje i upornost. Slijedi priča kolegice Sanele Kapetanović. Moja priča počinje 28.8.1992. Nadam se da je taj datum, zato što doktori su me našli pred samim porodilištem i na osnovu pupčane vrpce i starosti pupčane vrpce su ustanovili da je to taj datum. A isto tako je s mojim imenom i prezimenom. Dali su mi najrasprostranjenije ime i najrasprostranjenije prezime na području Tuzlanskog kantona, pošto sam nađen pred porodilištem u Tuzli. Prvenstveno se sjećam, pošto sam kao svako dijete, 4. 5. godine se sjećam. Imali smo neka i pozitivna i negativna iskustva. To su posleratne godine, znate kako je to bilo neuređeno i socijalni radovi su bili neuređeni i domovi. Ali maksimalno su nas i poštovali, jedni, drugi nisu. Imao sam svoju jednu dragu odgajateljicu koja me tu poštovala i uvijek me zaštitila kada sam dolazio u konflikt situacije. Bio sam malo živo dijete, kao i svako dijete, ali ja sam malo izražajnije bio živ. Tu sam isto upoznao par momaka s kojima dijelim istu sudbinu i koji dan danas su u Sarajevu sa mnom žive. Izlazim na kafe, družimo se. Poslije toga sam prešao u jednu, hajmo reći, hraniteljsku porodicu. To je bila Rudi i Advija. Oni su me jedno vrijeme primili i nakon toga sa 98. godine sam prešao u SOS Dječje selo u Sarajevu i tu sam bio 2 godine. Tu što sam doživio, malo gdje ću doživjeti, stvarno, djeca istog uzrasta kao i ja, družili se, išao sam u vrtić, u osnovnu školu, bio sam mali problem, ali vremenom se to riješilo. I nakon toga sam prešao kod svoje majke koja me usvojila, otišao sam u hraniteljsku porodicu. Naravno, ja sam sve to vrijeme do 16. 17. godine, znači nekih 7-8 godina sam živio s time da je to moja prava majka, da sam se ja vratio svojoj pravoj majci. I nakon što su mi to rekli, meni to nije uopšte predstavljao problem jer sam ja tu osobu za jasnu moju, za toliko, tih 7 godina toliko zavolio da su i oni iznenadili kako nema ljutnje, nisam bio kiva na to, još sam je više volio jer me prihvatila, jer nije mala stvar prihvatiti tako dijete. U školi u početku sam bio mali belajsuz, ona se crvenula na roditeljskim, ali vremenom je to, smirivao sam se kako godine, znate kako je to. I onda sam vrlo dobar prosjek, pa odličan prosjek, upisao sam srednju školu. Mama mi je rekla, kaže, kada sam te upisalo u 2. razred, mislila sam da nikad neću završiti 2. razred, a sad se evo dogurao do srednje, nadam se da neću stati tu. Sada završio sam srednju školu. Tu sam upoznao jednog jako meni dragog čovjeka, Džemaludina Poturovića, posebna osoba, veliki patriota. Prenio je na nas nešto što niko nije prenio. Do tada pojam Bosna meni je značila samo država u kojoj živim, pasoš države koju imam, ali kroz njega smo, kroz primjere, kroz njegove ratna iskustva, kroz njega posleratna iskustva, on je toliko u nas usadio taj patriotizam, ali ne nacionalizam, nego patriotizam. I zato sam mu zahvalan u smislu da on nama ne kaže mrzite ovoga, onoga, nego nam kaže rate za svoju Bosnu na način da završite srednju školu, završite fakultet, zaposlite se i budete najbolji u svome poslu i tako ćete najbolje doprinijeti razvoj svoje Bosne. I evo sada sam na fakultetu, 3. godina. Hvala Bogu uspješno, redovan sam.
Upoznao sam i tu puno prijatelja. Profesor Džemaludin Poturović je znao da sam ja dijete bez roditelja. Nije on mene puno isticao od drugih, nije on meni davao nikakve privilegije, nego jednostavno je upućivao me na pravi put, davao mi neke smjernice, pomagao mi da dolazim u konfliktne situacije sa srednjoškolcima, svojim drugovima. I to je više izraslo u nešto veće, zajednički bajrami, zajednički rođendani njegovog sina Ilhana. Jednostavno je to prešlo u neko, može se reći, i prijateljstvo s tim profesorom. Dobar dan, profesore. Moje osobno poštovanje. Kako ste mi? Dobro. Hajde, uđi, sjedi. Sjedni. Kako ste mi? Dobro, kako si ti? Dobro, hvala Bogu. Šta ima, šta se radi? Ma evo, došao malo kod vas da vas obiđem, da vidim šta radite. Slušaju učenici i tako to. Svaka čast, ti redovno mene obilaziš. Pa mora se čuvati, da ste profesor, pa zato. Dolaze li ovi naši? Dolazi ova tvoja Raja, ona tvoja generacija, vidiš ih tamo. Jo, najljepši smo. Mislim, vi prvi, pa onda mi, jel? Malo smo mlađi bili onda, ali vidiš kadašnja je to generacija. Šta čovjek da kaže o Alenu? Možda jednom u životu ima sreću, jel, da ima ovakvog učenika, da mu bude razrednik, da vodi računa o njemu, da brine. Ali nije bilo tu pretjerano neke brige, jer je on sam o sebi brinuo. I čini mi se brinuo o cijeloj generaciji. Pitanje je da li ću ikad više imati ovakvog učenika koji je meni bio i predsjednik razreda, koji je u svakom smislu predvodio ovu generaciju. Ako je trebalo humanitarnu kakvu akciju organizovati, on je bio prvi. Ako dođe Crveni krst, one markice, on je prvi, skuplja se, sve se to daje, sve se... Ako treba organizovati izlet, sve je to Alen prvi. Tako dalje. Ne treba, samo Alenu kažete i sve je završeno. Ne treba nikakve brige ni skiracije. Mi imamo ono nešto u glavama kad se kaže dijete iz doma, ovo, ono, nekakav onaj negativan predznak. Alen je sve to ostavio iza sebe. Alen je rekao sebi, zacrtao pravac, ja hoću da budem školovan, uzoran građanin ove zemlje, patriotski orijentisan, volim ovu zemlju, što sam ja podržavao stalno. Ali on istovremeno imao toliko nekakvog svog obraza, ponosa, čast. Kad mu mi, recimo, predlagali da mu mi kupimo kompjuter iz škole, ne, ni slučajno. Ne. Ja ću od svog ovog džeparca odvojiti kupiti. Kad bi mi rekli participacija koju djeca plaćaju u školi, recimo 50-60 maraka, Alene, ti si oslobođen. Ne, ni slučajno. Ja imam svoj džeparac, ja sam koji svi ostali. Zato on meni stoji ovdje, na ovoj slici. Ja nekad, kad i svoje krize možda imam, pogledam, sjetim se Alena, sve mi je lakše. Sve. Nikad ne zaboravljam, kako je on sve prebrodio, kako se bori dan danas. Zato i kažem ovim novim generacijama, jedan je bio Alen. I nema niko pravo da kaže da mu je teško. Prvo trebam da kažem da se ovo ništa ne bi desilo da nije bilo moje mame Jasne. I ona mi je glavna vodilja u životu bila, ostala i bit će, ako Bog da. Naravno imam svoj cilj u životu, to je da završim ovaj fakultet, da zaposlim se i da doprinesem razvoj Bosne i Hercegovine na najbolji mogući način. Glavna stvar odakle sam izvukao pouku jeste od profesora Džemaludina Poturovića, koji mi je rekao i koji mi je stalno to naglašavao da samo uz čast, autoritet, disciplinu, poštenje i patriotizam se nešto u životu može da postigne. Poruka mladima, uzmite živote u svoje ruke, poštujte i volite svoje roditelje, srušite zidove nacionalizma i sve ono što nas struju svakodnevno 24 sata dnevno
i zadaje se sebi jako teške i jasne ciljeve i težite ka njima i ako treba kroz zid glavom, ali ako ste sigurni da je to vaš cilj, ostvarit će se taj cilj. Ja ću praktično ovu emisiju pokušati završiti porukom Alena Alića, dječaka iz priloga koji smo upravo vidjeli. On je kazao, srušite zidove nacionalizma, radite za Bosnu i Hercegovinu jer jedino tako ju je moguće razvijati. Gospodo, hvala što ste bili gosti emisije Sarajevski barometar. Hvala vam. Poštovani gledatelji, toliko u ovom izdanju emisije Sarajevski barometar. Budite sa nama i naredni četvrtak u 20 sati kada će vas iz ovog studija pozdraviti kolega Jasmin Begić. Doviđenja.